Liyaqhuba iphulo lokukhangelwa komfundo okhukuliseke nomlambo izolo engceleni eMpuma Koloni. Inkosi Mazole isitaka sithambile sithi ngatsho ke nakunibabukeli bejelo iDDT masikawule swarhuqa. Inkundla ephakamileyo yasePitoli ive ukuba umsitho wokubekwa ngokusesikweni kakumkani uMisizulu kwaZwelithini wawungekho mthethweni. Urhulumente wanqwala ngokusesikweni kokumkani uMisizulu ngencikele yomsitho kunyaka opheleleyo, kodwa elinye icala lendlu yobukhosi lithi elinyathelo lathathwa phambi kwexesha njengoko idabi ngobukumkani bamaZulu lingekapheli. uPrincess Makade Zulu uthi ubukumkani bakwaZulu buthi yena. Ukanti ke ingxelo sizawuphinde siqhagamshelane ntatheli yethu Calvin Dudla. Lisaqhuba iphulo lokukhangela umfundi wesikolo saseNkumandeni engceleni eMpuma Koloni. Ukhanyisa Mdlangazo neminyaka eli-17 ubudala ukhukuliseke emlanjeni izolo. Abahlali baseNkumandeni bazama ukumkhangela. Omnye umfundi obezama ukumnceda naye uye wakhukhuliswa ngumlambo kodwa wasinda ngezikasibi. Intatheli yethu uFundiswa Mhlekude isenzela ingxelo ilapho eNkumandeni engceleni. Ngenene imeko ibuhlungu apha kule lali yaseNkumandeni apho umfundi oneminyaka eli-17 ubudala ofunda kwisikolo sasephangelela ethe wemka nalomlambo ulapha emva kwam. Abazali okanye abahlali bale lali baye bazama ukuba bamkhangele kwa izolo njalo ngoba yonke lento yenzeke izolo. Abamfumana namhlanje ekseni baye bazama ukuba bamfumane, abakamfumani ke kambe abanye siyeva ukuba kuthiwa baye kwindawo yaseMdumbi apho bacingela ukuba mhlawumbi bangamfumana khona nalapho lo mlambo uhambe uyofika khona. Kodwa ke ngoku eyona nto siyivayo kukuba lo mfundi ayingowalapha kule lali yaseNkumandeni ngowakuNomadolo, kambe ke nabazali bakhe bafikile ukuzokhangela babe inxalenye yaba bantu belali bakhangelayo. Kodwa ke sinaye umama Nosiphelele Lamla ongumhlali walapha eNkumandeni. Mama Nosiphelele, siyabulela ngexesha lakho. Kwenzeke ntoni, uve ntoni? Mna ndive ngomakhelwane wam ofikileyo ezocela icall uba mandimfowunise esikolweni ephangalele komnye usisi osebenza phaya. Kunomntwana otshonileyo emlanjeni. Ndasukuma ngoko ke ndeza nomakhelwane bam sazojika aba nabantwana bebesuka esikolweni bezowela kwalapha kule ndawo itshonele lona umntwana ukuba mabayahambe bayohamba phaa emgaqweni phezulu. Uma siyeva uba ayikokokuqala apha kutshona umntwana, ngo-2013 kwakutshone umntwana apha. Kwakwenzeke ntoni kuye? Umntwana wayezokha amanzi apha emlanjeni watshonela khona kwakulo mlambo umnye. Niziva njani ke ngoku ningabahlali? Sibuhlungu kakhulu singabahlali bakwaZaka. Sibuhlungu kakhulu ngoba kudala sithetha ngalento yomlambo basicela ibhlorho apha ngoba sinesisikolo iphangalele. Abantwana balapha kwaZaka bafunda phaa ephangalele. Naba balapha emanxiweni abancinci bafunda phaa eDalingebo bawela kulo mlambo. Sibuhlungu kakhulu. Nithi kudala nicela uba kwakhiwe ibhlorho apha. Ayide yenzeke loo nto. Bathina basemagunyeni xa nicela le bhlorho? Asiva mpendulo. Asikayivi impendulo. Asiva nasithembisa uba hayi sizawuza ngonyaka othile. Yonke imihla abantwana benu bawela kulo mlambo naxa kunetha njengangokuba izolo bekunetha. Niziva njani? Iniphatha njani loo nto? Isiphatha kabuhlungu kakhulu abantwana xa bevuka ekuseni besiya esikolweni. Singabazali siyakhathazeka ngoba kufuneka umntwana umjonge okanye uyomweza uba ikhona indlela ongamweza. Uba ukwazi umweza ayohamba phezulu emabheji. Nkosi Nosiphelele Lamla ongumhlali wale lali yaseNkumandeni ke siphinde seva ke kuba izolo ebefikile amapolisa kodwa ke athembisa ukuba namhlanje aza kufika kodwa ke kude kube ngoku akakafiki. Sinethemba ke uba yawuthi imini ithanda ukuqina abe selefikile ukuzama ukuncedisana nabahlali ukuze bafumane lo mntwana ulahlekileyo. Masibuyisele intambo kwigumbi lendaba. Ngokwedinga masibuyele enkundleni ePitoli. Kanti ke ngoku siqhagamshelana ngqo nentatheli yethu Calvin Dudla elandela inqaku ngedabi lobukumkani bakwaZulu. Calvin, siyakwamkela. Khasihlalele. Yeyiphi imiba ethi yavela enkundleni namhlanje?
asibingelele kuyo siyavuya sineke sibingeleleke nababukeli beindaba ze-SABC njengoba kuyihora lokuqala emini sila enkantolo ephakeme yasePitoli nalapho kuqulwa khona ke icala elithinta ubukhosi bendlunkulu kaZulu. Umntwana uSimakade Zulu uyena ke omangalela ingonyama yesizwe samaZulu umphuma phuphuce ikhubalo lezinyanga ingonyama uMisuzulu kaZulu lithini ngelithi ke akakufanele ukuba sesihlalweni. Uyibalulile ke izathu zakhe ngabameli bakhe kodwa ke njengamanje inkantolo ke isathathe ikhefu njengoba ke iyoze ibuye ngehora lesibili. Uzokhumbula ke siyavuya sineke kanye nababukeli ukuthi kwathi uma ngabe khothama ingonyama uGuduli Zolithini kaBheka uZulu imbube iyaqala impi yakwaqala manje abantu baqala babuza ukuthi ubani ozolandela kulesi khundla. Umntwana uma ngusuthi uButhelezi ongasekho kuyena ndunankulu kaZulu ayibhekene nomsebenzi onzima wokuthi ke acacise noma abeke umuntu ozoba ingonyama yesizwe samaZulu ngemva kwempi ende kwagcina kuqokwe ke usinqobile sakhe isihlangu uMisuzulu kaZulu lithini njengengonyama yesizwe samaZulu. Umengameli wezwe ke uCyril Ramaphosa uzokhumbula ukuthi ke wabe sekhipha ke isitifiketi okuyisona ke esigunyaza ukuthi ke ingonyama uMisuzulu kaZulu lithini kube yena ingonyama ebusayo njengamanje ke kunokuthile ke ukukhala okuvela ohlangothini lalabo bangahambisani ke nayo ingonyama uMisuzulu kaZulu lithini ukuthi ke umengameli wezwe uCyril Ramaphosa kwakungamele siyavuya sineke nabalaleli ukuthi kube uyena umuntu okhipha incwadi noma isitifiketi ngoba bakhala ngokuthi ke icala lalikade lisaqiqa enkantolo ngakho ngokwabo kwakungafanele ukuthi ke umengameli wezwe akhiphe isitifiketi kwakumele alinde inkantolo iqule leli cala bese kuba yona ekhipha isinqumo. Kodwa ke ummeli uadvocate Mwerane omele umengameli wezwe uCyril Ramaphosa kanye neCocta okumnyango wezokubusa ngokubambisana ushiloko ukuthi ke leli cala uzokhumbula ukuthi laqala enkantolo ephakeme yaseMgungundlovu kwaZulu Natal lapho ke ijaji uMadondo alichitha khona bathi mangabe sebebuyela enkantolo ephakeme yokwedluliswa kwamacala kuyiyona inkantolo ke iSupreme Court of Appeal nakhona futhi bafike bakhala ngaphansi. Kodwa ke angalixoxi lonke lolu daba ke kukhona umuntu ke la eduze kwami siyavuya nabalaleli okhiphe ezinye indaba eshaqisayo engifisa ukuthi abe ingxenye yale interview. Umntwana ke ulondiwe. Mntwana sikubingelele sikamjolo si live ku-SABC. Ngibingelela abalaleli ngibingelela isizwe sonke nezizwe zonke ngoba asisebenzele likamthane yakuphela sikhona la. Awusitshele njengoba nila enkantolo kuthini ukuphawula kwenu njengoba sila enkantolo ngiqale nje ngalowo mbuzo. Okay, ngizoqhubeka ngicine khona ngoba njoba bese ngike ngaphawula before. Ngifisa ukucacisa kule nkulumo yokuthi ngithe angifuni ukuthi engikushoyo ku-influence anything ezobe yenziwa inkantolo. Okokuqala njoba indlunkulu yonke kahle kahle ngole ndlunkulu yonke yabo bang-associate neside elithile but ngize ngokwendlunkulu yonke. Futhi abantu kufanele bak-understand ukuthi this is i-family. And ngisho abayathanda ukungena indaba zefamily ubukhosi fike bebe nendlunkulu kaZulu enamakhosi lawa abalwayo ngezindle ezihlukene ehlanganisa lo 300 and something wamakhosi esehlangene wonke iKwaZulu Natal. Bonke ubukhosi bukhethwa ngendlela ecishe ifane. Kuyazwa nje bade nje kungekudala kade kuthiwa kunenkosi ephuciwe ubukhosi umndeni wafanele ukuthi ubheke omunye ngenxa yebehavior yayo nezinye izinto nani. Angifuni ukungena kakhulu kwezaZulu but ebengifisa ukuthi abantu bakwazi indaba zomndeni sigcine sifike inkantolo because uzothi ingathi kune side lamntwana uSimakade ngirefer lokho because maqala kukhulunywa inkantolo beqala umntwana ombonisi nabanye bekusabantwana bonke kuze kufike inkantolo into ekufanele bayazi ukuthi njoba sila simndene wodwa sidla uqoko lodwa sonke phekwa lokho kwenzeka ngale komndeni okungasaziwa imedia bekufanele ngabakaze kwaziwe in the first place okwaku wrong ukuthi kuze kufike kwemedia okwethe responsibility ebisisalele ukufundisa isizwe ngalezi izinto abacabanga ukuthi bayazazi because abantu bagcine bedictatela ifamily yakaZulu ukuthi kwenzakaleni. That's why sine family meeting ngesonto kusukela izinto ezithinta iwill kusukela izinto eziqhubeka ziyaphambili njoba sibe ifamily yonke ne strategic planning eBritain ngo February. Angizoreveal lezo zinto. Abantu babuza ukuthi mangikhuluma ngo100 million offerishwe obunegotiator umntwana uMisuzulu ukuze akwazi ukuthi ehle esihlalweni. Abantu bazokhumbula ukuthi
kuke kwaba nento ethi kakhangela ku withdraw security amaphoyisa withdrawile kwaphinde kwavala kukhuluma umuntu anaphinda ngene no advocate umshololo yebo kwenzeka ukuthi ezinye igodlwana namhlanje sanenkinga ye security egcine iqashelwe private security cause uhulumeni olalo ngidala lwisana nokuhlukana kwendlu kaZulu angeke ngiyeke abantwana abasazoboshwa kukhulunywa ukuthi kahle kahle ingonyama ihambe kanjani nolandelayo abantu bebethinteka abazama ukuhlanganisa ukuthi lobu bukhosi bubuyele lapho omunye uthe yazi suicide lento yakho kahle anyway ku stage esikusona ngisho ngangibulala mina manje it's too late because yonke into bonke laba abantu ababecabanga ukuthi basebenzisana nabo abanye uask ukuthi professor othi Nxumalo nganibona babeke uMisuzulu then why bekhuluma kanje those clips abawazwa nomntwana uZeblon bekhuluma ukuthi kahle umntwana uSimakade uzaleke kanjani belinganisa ngobukhosi babathemba ukuthi uma engazalwe royal blood umdlokombana akazalwanga emshadweni nabanye nelembe akusha esihlalweni sakaZulu lesikhuluma ngakho so inkulu iyakwazi ukwenza esikhuluma ngakho sibonge kakhulu ngesikhathi sakho okay siyavuya sineke nababukeli beindaba ze-SABC niyayibonela bengikhuluma nomntwana olondiwe ochaze kabanzi ngokuqhubekayo la enkantolo udaba olubucayi alithintile udaba lokuthi kunemali eyigidi ezikhulu zamarandi 100 million rands okuyimali obekunegotiate noma bekukhulunywa ngayo ukuthi nikezwe imbube uMisuzulu kaZwelithini unomthebe wesizwe ukuze athathe leyo mali ebese eyehla esikhundleni Sibamba ngazo zozibini icebisa lo kunondaba wethu Kelvin Dludla ungamehlo nendlebe zethu kuzengezenge letyala ngobukumkani besizwe samaZulu nelixoxwa inkundla ephakamileyo yomhla Gauteng ePitoli kodwa ngoku masiyosela amanzi Sinamkela kwakhona kwindaba zeljelo yakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC indaba zesiXhosa kwinqaku lokuqala sithe Inkundla ephakamileyo yasePitoli ive ukuba umsitho wokubekwa ngokusesikweni kakumkani uMisuzulu kaZwelithini wawungekho mthethweni. Urhulumente wanqalwa ngokusesikweni kukumkani uMisuzulu ngengxikelo yomsitho kunyaka ophelileyo. Kodwa elinye icala lendlu yobukhosi lithi elinyathelo lathathwa phambi kwexesha njengoko idabi ngobukumkani bamaZulu lingapheli. UPrincess Simakade uthi ubukumkani bakwaZulu buthi yena. Abaqhankqalazi West Bank ePalestina babambe imisadulo ngelixhasa amaPalestina kwingingqi iGaza. Njengoko liqhuba ungquzulwano phakathi kweIsrael neHamas. NgoLwesihlanu uIsrael unike abahlali abangaphezulu kwesigidi kumandla eGaza umnyinyivo wokuba babaleke kwindawo yabo phambi kokuba bahlasele kuyo. Ukanti iHamas ifunge yamunca intupha ngelithi iza kulwa kube mdyakisali yathi bongoza abahlali ukuba bangayindawo. Umbono wabantu abanxungupheleyo kumkhwezo iRafah phakathi kweJiphetha nePalestina abantu beyibaleka eGaza. And I came to visit my family. My sister, my brother, and I just like before the war like couple days, and I want to spend like two weeks with my family here. iRafah iphakathi kwencam yeSinai neGaza elawulwa yiHamas lufuneka ngamandla uncedo loluntu apha. The humanitarian situation is one which, of course, we're concerned about and that I've raised in all the calls and interactions I've had with other leaders from across the region, and in particular making sure that we can try and get the Rafah crossing open. That will ease the humanitarian situation. Ubunkokheli beHamas bumile kwelokuba abuzukugoba uphondo. لا تتوقفوا بل واصلوا استمروا. Do not stop. Continue. Keep on supported by all components of these societies, Arab and Muslim. Kusenjalo iMelika ithi inako ukuhlangula abemi bayo abakwaIsrayeli nezihlobo zabo ngolwandle bephuma ngeNorthern Haifa. Sisengapha kwemidiya yeli masive ingxelo ngezinye eziqaqambileyo kwihlabathi. Abahlali kumbindo waseGaza basebenzisa inkuni namalahle ukubhaka nokupheka emva kokuqhawulelwa umbane luqhoqhozwano lwezulu lezandla lamaSirayeli olubhekiswe kumaPalestina. Uthi konyusa umqansa ukondla abantwana bam, akukho manzi, akukho mafutha, iba nenceba kuthi baphina abantu abanovelwano.
uSirayeli ufake kwintsumguzi yobumnyama amaPalestina angaphezu kwezigidi ezibini ngempindezelo kwiHamas ebulele ngaphezu kwezigidi namakhulu amathathu inani lolanywayo kwimbali. Inqanawa ezimbini ebezintsitsitheka ziimbacu zelizwekazi iAfrika zihlangulwe kunxweme lwaseSpain. Kwisithuba seveki ezimbini baqabele kwi-8,561 abantu abangena ngondlela mnyama bezingela amadlelo aluhlaza bebaleka indlala nentswela-ngqesho yaseAfrika. Qakatha qelele eBelgium. Idela kufa uAbdesalem Al-Gulani livulele izulu lezandla bawelela kwelayisemkhulu ababini bengayolelanga. Umiswe phakathi umdlalo wokuzibekela indawo kwi-Euro 2024 ngenxa yesizeheleku. Xa siqwela ingqokoqo, igama ngulwesithathu kwaye ugqwesile kukhuphiswano lukanobuhle ukubhiyozela iziporho. El primer puesto ha sido para lo que Uthi alala kotoki abagqwesileyo injongo kukhuthaza ukuthandwa nokuxatyiswa kwezilwanyana zasemakhaya. la pasarela y elaborando toda la indumentaria. Olukhuphiswano lubanjwa minyaka le qongqololo. Kanti ke ngoku make sijonge zobuxhakaxhaka bala maxesha njengesiqhelo sinayo ingcaphephe yentatheli yethu Sendile Hlangani ukumngcambazisa. Mqadi masikwamkele into netrendayo qho ngeveki ibhele uzawuqaphela okokubana kuhlala kutrenda izinto ezenzekayo kwiinkundla zamatyala zoMzantsi Afrika. Into entle ke esiyibonayo kwi-social media kokuba abantu bafunda izinto ezahlukahlukeneyo kwezomthetho nakwezamasiko. Uba uyayijonga ke le nto yenzekayo namhlanje yasenkundleni kaMisuzulu yile yokokuba abantu bafunda ngamasiko nezithethe. Yinto entle ke leyo ngoba abantu abaninzi kwezinye izizwe abazazi ukuba izinto zihamba njani kwaZulu. Enye into etrendayo ke namhlanje yile kaBusisiwe Mkhwebane. Abantu abaninzi bothusile yokokuba ke uthe wazincama wajoyina umbutho we-EFF. Abantu abaninzi ku-social media bathi abayothukanga loo nto leyo ngoba ebemelwe ngu-advocate Dali Mpofu. Okokugqibela enye into etrendayo ke yile kaSiya Kolisi. Uthethe kamnandi uSiya Kolisi esithi ibhola yombhoxo ibenza abantu badibane noba basuka kwi-backgrounds ezingafani. Khawutsho ke Mqadi yephi ke ividiyo ebuke kakhulu? Abantu abaninzi ke bazawuyazi okokubana iimfene zase-Cape Town ziyathanda udlala okanye udlalisa nabantu. Imfene into yenzileyo eCape Town ke iye yathatha i-cellphone yomnye umama ebezibukelele nje izinto ezimnandi ezenzekayo eCape Town. Ukuthi kayifumane back ifowuni yakhe kuye kwanyanzeleka ayiqhathe le mfene ayinikeze into etyiwayo ukwenzela imfene imnikeze back ifowuni yakhe. Bula mathambo yinto nababukela bangayijonga. Masiyijonga le nto ka-public protector ngoba abantu abaninzi bayazibuza uba iyawude ibe ngubani u-public protector. Izawukwenzeka ke loo nto leyo kungekudala ngoLesine. Tshotsho ubekho Mqadi nakamako. Inkundla ephakamileyo yasePitoli ikomishoni yamalungelo oluntu ikhuphe ingxelo yophando lwayo ekufikeleleni kwinkonzo yamanzi eLimpopo. Le ngxelo inika ingqwalasela kwindlela yokusebenza kweziphathamandla secandelo lamanzi kweli phondo. Zininzi izikhalazo zoluntu ngokunqongophala kwamanzi eLimpopo. Bayaphanza oomasipala beliphondo ukuzisa inkonzo yamanzi eluntwini. Ingxelo yekomishoni yamalungelo oluntu ithi ezi ngxaki zibangelwa ziimeko ezohlukeneyo kuquka ukungenziwa komsebenzi ziziphathamandla kwakunye nokusilela kokulawulwa kweziseko zeliphondo. Kusekho neengxaki zokunqongophala kwemvula kunye nendlala egqubayo. There's an increase in access to basic services across the country. But of course, there are exceptions based on the context. There are those areas that are regressing and are of serious concern to us as a commission. And one of those provinces, of course, is Limpopo when it comes to access to water. Kule minyaka idlulileyo kwehlile ngamandla ukufikelela kwamanzi eluntwini. Ingcali zithi oomasipala bayikhuphi imali eyoneleyo ukuba kubekho amanzi. Municipalities spent a combined 606 million on repairs and maintenance, which represents 1.8%
of the value of the total infrastructure assets. And as you know, the National Treasury has said that the norm is 8%, but here we find that municipalities are only spending 1.8%, meaning that they are not really setting aside sufficient funds for operation and maintenance. Isengumngeni omandla inyewe yokunqongophala kwamanzi kwingingqi ezininzi kweliphondo. Xa zinongapheli zingaba ziyahlola into zakuthi amaqondo emozulu ayalandela. Sakubuya nezentsimbi yesixhenxe ngoNcwalazi makube Chusibele.